iryo jambo n'imfazo rikate bari posting umuntu ushigikira shike naje mwibonere nawe ujyajya no rero kumushigikiye kandi umuntu utazonshigikira kihumeka nigiye bazaza kunshingura tazaze kukaburi umuntu pasa mbisubire mana umuntu utazoshikira kirike kumeka gwireka ndi kuvuga gutya nagwajije nguze kunshigikira nkubone no kukaburi kanje tuzaze rusoro nawe ujyajya no rero kumushigikiye sengera mzari akane iki isho nkeneye ubu ngubu n'umwana saa kane nkeneye ngo akane mureke ntituzopfe Yesu mureke ntituzopfe Yesu abantu b'abakristo bari kuja mu ijuru baza bapfa Yesu tuzopfe Yesu ngo nje ngo ngira itorero ryanje ngo Kamembe ngo ni ngo ndiri nushaka kugira amatorero igihumbi Yesu si wawe Yesu ni wa twese bamwe baragagaye bameze gutya ngo Yesu si wawe wenyine Yesu ni wa twese Yesu ni data wa twese uzonkangishe vewiti uzonkangishe inzu uzonkangishe rukururana tuzonkangishe Yesu kuko wanje rutu wawe none nimba ruko nguko Yesu wanje arutu wawe kangabanye sukari pastor no kugerekwa n'umuhamagaro biragoye kabisa pastor reka namubwiye ibintu by'akane nambona akanyaraye kimubwira kane kuko buriya mu nshuti ngira zikomeye nzanumva iryo jambo nkunda kurivuga turage mvuye Butare niho watwakiriye mu gatatu tugihuje na Christophe twese tukirikamo iyo twavaga ihuye twe tuzifoswe twatuze ngo kwa kado kwa Christophe nuko twumvaga gatatu bituma ndamwiga tituganire byinshi ndamwiga ndamutora amare mwigira inshuti birakunda tuba inshuti kuko yari umusitari kuturusha twese kumva kado mu gisirimba kwari nko kumvaga abantu batatu Ndamayize Karegeya Kado nabo twagaza twumva tukiri abana batoya nabo wowe ntanzabakiza twumvishije tanyene tagatore tabo twumvishije abo ni inyuma yo n'indi generation ako nagaciyemo Bwana sifiwe ko ndagira ngo gusa mukurure neza ze kubwiriza yashitse impamvu yakanyeraje yaraza umuhamagara icarico Bwana sifiwe angirira impuhwe y'umuntu mukunda umugirira impuhwe yaraza imvunirimo hari n'unguti turagana neza ngo ampo murongo neza rero kuragukanyeraza kwawe nari narakumvishe mu muhamagaro ariko nkumva nanone ntabikoze umutima wocika nkumva nyine ntibishoboka kandi biragoye reka mbabwire mwabantu niba utarahamagawe uzonanirwa ico ni kimwe ushaka witire titre iva nkaye kagerahe utarahamagawe uzonanirwa ndashima Imana rero ko aka kanemenya ari aka gatandatu twaza tubara twatangiye mu kwa kabiri kuri kurangira muzukuri turashima kino kibanza pastor yanyandikiye ngo yagize impamvu utiyaje kubona ahantu ukorera n'ibintu bigoye kuba yaraduhaye no kanisa tugakoreramo tagaza nyishuza ifaranga wenda ico zanzana n'ivyuma n'amatara n'ibika ariko ifaranga na wamubesheye Imana imumugisha ikindi ko ndagira ngo iciza gwireka no mutarami na pastor Kado n'umutarami ngiye kwamba mikoro barongera bayinsubiza wonyine mwumva bizaba birangiye kuko umutumirwa yari mukongomani niwe wagezana bwa mbere yari afite gahunda araza arasenga saa 10 zigere aragenda undi mutumirwa ni Rishari ni nayo mpamvu nawe turavugana ati wogenda akayimo kandimo ari buririmbe pastor yone gutambuka undi mutumirwa ni Nzabakiza none rero umwanya tugiye kubaha tubabwire ni saa mukoresha ni mumara mu ndadusengere dutahe uko njeyo gahunda zose ndazipfundikiye ndiyegereza Nzabakiza
muri izo generasiyo zose kuba nsubiyemo ni ukugira ngo ndemereze ibyo bavuze, si ugutwara umwanya. Nzabakiza agira umutima mwiza. Nzabaki hano hari abayumbi batagira umutima mwiza, iryo jambo rimenye, bagira ishari. Reka mbabwiye, mureke ntituzopfe Yesu. Mureke ntituzopfe Yesu. Abantu b'abakristo bari kuja mu ijuru baza bapfa Yesu. Yesu tuzopfe Yesu ngo nje ngo ngira itorero ryanje ngo Kamembe ngo ni ngo ndiri nushaka kugira amatorero igihumbi. Yesu si wawe. Yesu ni wa twese. Bamwe baragagaye bameze gutya ngo Yesu si wawe wenyine. Yesu ni wa twese. Yesu ni data wa twese. Uzonkangishe vewiti, uzonkangishe inzu, uzonkangishe rukururana, tuzonkangishe Yesu kuko uwanje arutu wawe. None nimba ruko nguko Yesu wanje arutu wawe. Kangabanye isukari pastor, uracantozaga. Bwana sifiwe. Nuko bitewe n'umuhamagaro sinakoza kana ko ntarabwiye abantu. Nabwiye abantu tabenshi, nabwiye ba Bideri, nabwiye pastor Kado, nabwiye Gwereka arabizi, twaraye twicaye nawe tugategurana. Kwereka kane kari kuza mba mu banaziri, mba muri Gisubizo, mba muri Foursquare. Kwereka kane Maneza ari kunsengera ngo ko ndabona kane, Zebedaya ari kunsengera ngo ko ndabona kane, Sengera Mzari akane. Iki isho keneye ubu ngubu n'umwana saa kane keneye ngo akane. Kuva kane kabaye gatanga kugeza kigiye tubwije kuri miliyoni n'igice imaze kugenda. Mbaza amafaranga twage Jacques arabizi, miliyoni n'igice imaze kugenda. Miliyoni n'igice niyo hahira kameza 5 mu rugo. Muza mujya kandi nta kibazo gifite, muza munywa amata nta kibazo kirimo. Ariko nuko kubera kane nuko rero tabuza amagambo menshi. Ndashimira abafatanya bikorwa ba SN basivye na bayiranze bagiye gusengera umugwayi. Ndashimira Ntazunga Pharmacy, Imana igumugisha, n'abandi bose batawonse bamahigwe gwiyereka. Wowe uravyivugira uri hano kuko turafatikanyije mu kane urabizi. Ndagushimira rero, ndashimira umwana w'umucuranzi Aimable yankoshonye uyu munsi. Amaro Imana yamiza n'undi mucuranzi wigitangaza. Uriya mwana tuba dutangiye kane nuzugerana bwa mbere, sinenzi kazira sentinga nakuriye. Umva sha ugiye gucuranga muri uno mujyi wose bakumenye. Ngiye ndama nguhagararaho nguhagarareho haje umucuranzi mwicaze. Nuko ndegereza cici nawe ni umukozi w'Imana, Imana igumugisha. None mukirega yaratwishoye na papa wiwe. Papa wiwe yambere akuru mutaramye kabisa pastor, ndamukuregeye mumutegure mu ijoro ry'ubusabane kuko amadushira. Imana igumugisha. Ibindi ntavuze abavuga butumwa baraza kwegereza abandi. Uwitwa ngo ni umwimbe wese tugiye kuzinda igisima 15 gikakaye kimwe c'igicucume. Ducucume neza twumve ko pasteri tumuzenguruke nashaka natambuke ni ubanza namara aze gusengeza Gwereka. Amaturo nayibagiwe, niba muyatanga niba mutayatanga amaturo sico canzanye hano je nta kibazo. Abayimbe ni mutambuke nta kibazo, bafungura ibiseke unezerwa shireho. Je muzo muturashanga ntimuturi sico naje gushaka ngo ni mutambuke. Abayimbe bose wa mucuranza ari kandi ndakwizeza yuko iciza tubana muri Kigali turasengana. Niyagira ikosa n'umushumba wanje kandi nawe rurumodo. Urumva rero ntugire ikibazo, wavuze ijambo ryiza, nimba ari iby'Imana bizogaragara kandi zaranagaragaye. Deja sino kubitega iminsi zaranagaragaye kuko n'Imana turi kuvuga hano si bayari. Pasiteri ndi mu maboko yawe, uzoshobora urabizi. Iyo ukanze ku rusinga nza kwitaba. Aki ijambo ashaka kubwira uyu ni umuhamagaro jenge nkora muri studio. Umwete ngira muri studio siyo nzangira siwe mfite muri ibi ngibi kuko studio yo shaka nza nikorera nza nyifunga indirimbo kabwira umuntu zoyigwa ikindi cumwe ndi kujya ndi kunyoza kuka nta muntu kontorura. Ariko babwije ukuri
wagira ngo ni k'icumu kindi hano. Rero Pasiteri Kado ko wanyitabye kuri yari abasimu benshi wishe mu buryo bw'umwuka. jewe zico wakoze, hari amajwi menshi wanize, hari abantu bacecetse. Navuze ijambo hano nongeye ndisubiremo, ntago tuzopfa Yesu. Kandi umuntu utazonshigikira kihumeka n'igihe bazaza kunshingura ntazaze ku kaburi. Umuntu pasa mbisubiremo hano, umuntu utazoshigikira kirike kumeka gwiyereka ndi kuvuga gutya nagwajije nguze kunshigikira nkubone no ku kaburi kanje tuzaze rusororo. Iryo jambo n'imfazo rikate bari posting. Umuntu ushigikira shike naje mwibonere nawe ujyajya no. Rero kumushigikiye ni nzokora igitangaza yawe rufunguye kanisa nkwereke nije muyoboke no kwamanzanisi nzokwambara hagira uzokuvuga nije escort wambe aho kandi uziko naje ncaye nzokora igitangaza gwiyereka wagize neza kandi turahuje gwiyereka iciza cyo twarafatikanyije nubwo nje wagaragaye cyane ariko abishimo inyuma ya kane ni benshi. Gwiyereka Imana igumugisha Jacques none Aimable nanakurakariye ndakubabariye ucuranza umukunga uragira none kubera yuko amasaha yagiye reka mbaye nutangazo kubw'imbabazi z'Imana muzamuza kare ahantu harayoberanye. Patije nageza no saa 8:30 nazindutse pe uramugore twahuriye hano na mukongomani ndategereza abantu bagenda kuko impamvu hano hantu ntago hazwi, ariko mugirane umuntu waje hano azayobora ubundi kugira ngo dutangirire ku gihe turangirize ku gihe, kuko iri kanisa twaje kwiteza ibibazo ngo barifungire. Rero bashobora simbizi nyine ariko twasha kuje borifunga. Leta sizigendera kuri accompagnement, izigendera ku itegeko. None nzabakiza we wasengesheje na kare wabwirije mu gusenga wiruta uvuga iki kuri umutima umunota umwe cyangwa haleluya imwe nitumara Aimable kuko wari wambabaje nzamura bukeya isukari yanje uyimaremo ntahe neza nitumara ubwo nzabakiza dusengera duhita dutaha. Pasiteri Kado nagwereka turatahana turaje gusangira ahantu tuganira kano kane bakumve neza nuko dusezerana. Takindi novuga abatuganiriye Imana ibahumugisha. Hanyuma naje nitangazo umuntu ubwira umwete wo gushigikira abandi nawe azoshigikirwa, utazushigikira abandi bitinde bitebuke nawe hari aho uzakenera abantu uzababura. None rero tugiye gusirimba yari yashize kuri afishe karamagira ikibazo ngo wenda ngo nuko ngo ntoba nabwirije, ariko nije wasengesheje kandi titwaje muri stage. Imana ibaha umugisha. Hallelujah.
Yesu muzima. Atukuza rwose mvuze iyo minota kubera ntabwo tuza hano mu materaniro twaje mu marushanwa, ahubwo tuza kumva icyo Imana yashatse. Murabyumvishije? tuza kumva icyo Imana yakeneye, tuza tumve reve Imana guheza umugisha. Ejo mfite gahunda no kugeza ku cyumweru sinzi waboneka, mfite igiterane, ariko nyuma y'igiterane tuzojage tuzatusha. Taho hazi ni nkamwe Yesu yabwiye abigishwa ngo bahurire kwantuza. Revera arahasi, niho twicaye. Revera no muhanyi wanje arambwira ngo ampaye inka, twicaye aho none ngiye kuganira ijambo rivuga gusa ngo yararenganye yicisha bugufi. Yamaceceka, bamwita igifu, bamwita ikizeze, bamwita ntawe, ariko yicisha bugufi. Zamuri Imana isubahira. Haleluya. Ndakubabariye icyara, turakubabariye ibyaha wari wagize kare, turakubabariye turakubabariye. Yararenganye ariko yicisha bugufi, yagira ijambo avuga. Bose ko naturebera mu gitabo cya Yesaya, baragazima Imana kwera tasende. Ejo hari ikintu Imana yankoreye, baragazima ngo uzaze uyu mwana wa Yayiro yapfuye. Izo ni imbaraga z'Imana. Takindi zakijije ikirema cyari kimaze imyaka n'imyaka.
ni imbaraga zima. Zazimpeza ijambo mugatega amatwi ni imbaraga zima. Gusa imbaraga zima. Wakoze refe nazumvishije kuba gusa navuye na hano hirya hakanombe kagera hano mwikanisa ni imbaraga zima. Ntabwo ari uburanga cyangwa amashure we cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bitumye ukiriho. Ntabwo ari uburanga cyangwa amashure ariwe cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bitumye ukiriho. Ko babangamiwe bashingura abandi bakora impanuka abandi bari mu bitaro. Ese iyo ubirebye wewe wibaza hiwe ko n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye icubiteka mushakaho ukamunuka ukamubaha. N'ubuntu bufatikanyije n'imbaraga zima bugitumye gusa tukiriho. Abandi bamanitse amaguru mu bitaro, abandi barimo za serumu, abandi bihebye, abandi ariko Yesu Kristo ni umunyembaraga. Somera baba Yesaya 53 umurongo wa 7. Soma baba. Soma indirimbo ziraje utotuma ndirimba. Revera ngiriye neza cyane. 53 umurongo wa 7 Yesa. Nabii mukuu. Mebrotevarde. Alors melahike. Imasibre deva. Aira essentiel des areki. Imana sumuntu ngwibeshe. Sumwana w'umuntu ngo yicuze. Tamusi numwe yigeze iburu kwigira we. Tagishobora kuyikindisha umushitsi. Makolomba sipre tazalima. Jésus. Tamusi numwe yigeze iburu kwigira we. Tagishobora kuyikindisha umushitsi. Soma. Bibiri iravuze ngo aho yararenganye ariko yicisha bugufi ntiyabumbura akanwa ke. Irinda kubumbura akanwa ke. Amera nk'umwana w'intama, amera nk'umwana w'igifura bajyana kubaga, bajyanye mu ibagiro cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura. Niko atigeze abumbura akanwa kugira ngo ubeho nanjye mbaho. Tuza wanyanja metode ya kare. Abantu batabaye ku ndondo batatunze ibifura nta kintu kwisi kigira amahoro nk'igifura. Iza cyamacirwa gusagira ngo akadahono ako Yesu wagereranyijwe n'intama zo ku ndondo. Yararenganye yicisha bugufi ngo yirinda kubumbura akanwa ke. Revera we aravuga ngo yobumbura akanwa reverenti yoba revera, ahubwo mu kutabumbura akanwa kanje niko kuzotuma revera kadohagarara imbere y'abantu. Ariko Yesu yarapfuye arazuka ku munsi wa gatatu yemewe. Amen. Wewe kanisa nometa ni kuki mushakira umuzima mu bapfuye wewe. Oya we umuremyi. Zamura amaboko. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yararenganye yicisha bugufi yirinda kubumbura akanwa ke kugira gusa ngo isezerano yasezeranye na se risohora. Jésus
tutagiye muri birebire kubera kuko revera yasize ataka ubwenge yabusize hari ahijye ukundi gucyo mu ncure gusa ndahe nanje ndi nyuma yawe gato uze umfata ukuboko data kaya Mungu Bwana sifiwe haleluya Adamu amaze kudukorera ibara yego amaze gukora icyaha Imana ngo n'umuntu ubusabane bwayo bwigira kure biratandukana kongera kuvugana network rezo y'Imana n'umuntu irakatika bakubita mu ijuru nimero compose bakubita mu ijuru nimero compose ariko ndawume usukunyine sira dukubitamo gushaka amavuga ngo turakwakiriye Yesu Kristo atukuza haleluya ubusabane bw'umuntu n'Imana burashira Imana kubera kuko ari inyembabazi kandi ari nyarukundo yongera gutekereza icyo tuma ubusabane bwayo n'umuntu ugongera kubaho ibona kuko nta kindi kigomba gukorwa usibye gutanga umwana wayo wikeneke akarengana agaca bugufi kugira ngo ubusabane bwa Revera Kado n'Imana bwongere buboneke atukuze mukombozi haleluya haleluya igitabo cy'Abaroma ibice 5 umurongo wa 7 hazavuga ngo biragoye kuko umuntu ashobora gupfira undi ngo birakomeye ngo yoshobora kugerageza gupfira umunyangeso nziza ngo ariko Yesu Kristo ngo yadupfiriye tukiri abanyabyaha usibye gusa urukundo yaradukunze atukuze mukombozi haleluya 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 atukuze mukombozi haleluya bwira mugenzi wawe ngo nukuri yararenganye Yesu Kristo tacha Yesu Kristo yasize tamuturanyi Yesu Kristo yabwiye nabi tamuturanyi Yesu yoneshereje tamuturanyi Yesu ngo amubwire nabi ntaco tanakimwe hasivye gusa kurengana agaca bugufi kugira ngo tube kanyenyeke ya mbere zaho niba hari umugabo warenganye kubwanje Yesu we yararenganye yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23 eko bamukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza navyo ntizarite yafashwe n'abatamzi mu mwanya wa polisi yewe navyo ntizarite Farimela kosinave yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23 yamarengana gusa mu bintu byose ararengana ngo bamufashe saa 12 zirenga kandi ngo mu mategeko y'Abayuda n'Abaroma kizari vyemo habe na baraburiya wabohowe ku bwa Yesu tiyafashwe saa 12 zirenga mu masaha 9 gucyo bugorose aho mubo Yesu yacunguye baraba yarimo we Baraba nawe arimo iboga bakagira ngo n'induru bavuze ngo kugira ngo Baraba sohoke nabo batazi kuko mubo Yesu yacunguye na Baraba arimo Pilato arabaza ati Yesu we na Baraba we mbese mbabohorere kwiye kubohora abayahudi batiwe n'abamwe Yesu n'abamwe we abayahudi bati n'abamwe Yesu n'abamwe Bwana sifiwe Yesu yabambwe arengana Yesu yatawe icuma arengana Yesu yambaye ikamba ry'amahwa arengana Yesu yakubiswe inkona arengana kugira gusa ngo nje nawe tubeho yicisha bugufa arengana kugira ngo ubuzima bwanje nawe bwongere bugira agaciro imbere y'Imana iko kuri nukuri ngo Yesu amaze kubabwira uzosoma igitabo cya Mariko ngo Yesu amaze kubabwira amakuru ngo intumwa zigira gucicikana hagati muri zo ngo Yesu arababwira ngo ntawigeze agira nawe ngo usibye gusa kuko ngo bizanditswe bishaka kugira gute gusohora arababwira ngo nimutuze gusa ngo nibzanditswe bishaka kugira gute gusohora kuri ya Yuda gusa yaciyemo message ariko Yuda ntashano yari yakoze Yuda yakoze ishano rimwe ryo kwiyahura ariko ubundi yari yasohoje umugambi afatikanyije na Yesu yamababwira bonyine ngo batangiye kongorerana arababwira ngo nije wabahamagaye ndabaza tiyagira igitekerezo cy'undi ngo gusa nibzanditswe bishaka gusohora
yicisha bugufi yirinda kubumbura akanwa ke bakamukubita akubura amaso akabareba bakamucumita akubura amaso akabareba ngo akarinda kuvuga ijambo kuko ariko abona ko yovuga ijambo umugambo w'Imana ntugegwe ngo acicikere imbere yabo nk'umwana w'intama twageze duca abana b'intama imirizo cyageze gihebeba cyageze kigira kumva gusa kikagenda ariko Yesu nawe nikichatumye utikiza we kandi ijambo rikiza seko wari kuvuga rimwe muriro kamanuka ba yongera kuvuga ingabazi kamamukira ibyo byose wararetse kugira ngo ushobore ariko Bosco we nanone ubwo nari nabiteguye hasome gusa honyine muri Matayo nimara namamicara nimara twama dusoza twama tugenda tuje kwiyakira kuko turahaza uyu mugoroba turahaze twama tuje kwiyakira aberi iyo bataramye tugomba kugubwa neza Matayo sha injiri ya Matayo ariko Matayo nawe ngo yageze muri Ethiopia niho yagarukiye baba we Matayo intumwa y'Imana Ethiopia niho yagarukiye Matayo naye akatemitwe we kuhisa muchanya akafwaye alotomayo kabagwa we kuhisa muchanya akafwaye murekeraho akana Matayo se wa kane kiriki 27 ndashimira kiriki Imana mwe akakane yakambwiye atarakora ubukwe twagapanze ubukwe bwiwe butaraba tuzopanga umunsi wo kuvuga amateka ya kane twagapanze ubukwe butaraba none ngo bucarongera arangira ati ufite ubukwe ndambira ati rero ufite ubukwe reka ubukwe bubanze burangire umwana wawe w'imfura azaba kane hari kindi burangire ni inshuti yaje kwezi kwa mbere kurana kwa kane ndamubwira ati kubita ingoma ndi tayari kibe tanta mukadayimoni churanga shaye mapa kibe nanone bwira mugenzi wawe gusa ngo yararenganye Yesu cisha bugufi medoveka soma hano Matayo 27 umurongo w'18 n'19 nitumara dusoze mu kane tuzovuga amakuru na Jacques Imana mu ijuru muheza umugisha ni rafiki wangu wa karibu uzoba inshuti na Revera ndamuguhaye ni umugabo wo kwizegwa ndamuguhaye burundu kandi na Revera na ndamukugabiye burundu nifura kabisa ngo abagabo biwashiri ya ruguru kubera ubufura ngo bagiraga ngo hari umwe wigeze gukora ikosa ku ndondo ngo uwo mu Minemba arabimenya ngo atuma ku wundi w'inshuti ngo uzongende ungayire runaka ngo numvishije izo yakoze ngo wowe utuye iyo ngiyo uzomungayire none Revera nawe utuye ino nzamenye izo yakoze ndamuguhaye zabakiza ese haya ni brother show wagize niki happy birthday sinza mbimenya biriya sinza nuko nguko je kuva nabaho sindabikora sinzamenye uko bizabigira ariko nanje igitondo kimwe nzobituritsa ikiba soma aho ngaho nitumana twama dusoza 24:18 mutege injiri ya Matayo yararenganye yicisha bugufi
Kalonveri meri yakosi ma ondalitaya. So kaduhere kuri 17. Nuko bateranye Pilato arababaza ati uwo mushaka ko mbabohorera ninde ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo kuko yabihamya neza bageze barigiraho gushidikanya ni Yesu witwa Kristo aho kuko yamenye yuko ishara ari ryo rimubatangishije Yesu Kristo yasize ishari gusajya abayuda bama barasara na Pilato araruhara bimenye aravuga ngo ikimenyekanyise neza amenye ko ari ishari ryatumye mugira gute mumutanga umuntu w'ishari ntakabe mu bandi ishari ni muri umuna w'uburozi ishari ni muri umuna w'urupfu ishari ni nyina w'urupfu ishari ni nyina w'uburozi ishari ni ribi Pilato ngo arababwira ngo menye neza kuko nta kindi cyamubatangishije ni ishari aho kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza umva rero Pilato ngo ubwo yaragiye guca urubanza umugore we mutumaho ati umugore wiwe Yesu Kristo yamagenda asinziriza muka Pilato araryama ngo amare kuryama amumanurira ifishi aramubwira ati buriya mugabo ararenga menya neza ararenga umugore wa mutumaho ati ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi kuko naraye ndose byinshi kuri we kandi byambabaje ariko abatambyi bakuru ibizeze byari biraho zishara n'abakuru bosha abantu ngo abapepo yose yari araho bosha abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu ariko ntibamenya ko ari ukudukiza we bakagira ngo nukumwicisha naho ntibazi ko guyereka zo haguruka muri eneri yayigisha bizeze gusa ariko Mariya tugiriye neza wemeye gufata Yesu akamubika neza Yesu waremye umuntu yihindura umuntu aja mu muntu kugira ngo acungure umuntu kurumva izo nzira habe n'inzira za panyansi uko zimeze Yesu yaremye umuntu yihindura umuntu aja mu muntu kugira ngo acungure umuntu Yesu ubwo yaremye nyina Mariya ngo amare kumurema musabamo ifasi amusabamo icumbi ngo amare Mariya ararimo ariko cumbikira abantu aramucumbikira amezi 9 bamutuka ngo dore uyu mukobwa wasamye inda abantu batabizi uyu mukobwa w'ikirara ngo Yosefu nawe amubengera hehe mwibanga iri yahirya ati uyu mukobwa yanciye inyuma nawe atazi ko Yesu yasabye ifasi ngo asinzira arabonekekwa mureke ndekera aho yeme yicisha bugufi gusa kugira ngo je nawe mbaho hasi twumva Aimable Change Mercure atukuze yicisha bugufi yararenganye yicisha bugufi kugira ngo uzeme hasigaye Pentecoste nziza ejo guhera na gatanu ni Pentecoste mwuka w'Imana binjiremo mwuka w'Imana akiza imitima yacu mwuka w'Imana duhindura abakomeye mwuka w'Imana twuzuriza amasezerano isamora
Bwana sifiwe. Tugiye gutaha, hasigaye iminota 5. Pastor, ndagushimiye. Mutuze kuko hano ni ku kibuga c'indege, hari ukuntu tuza dusoza mbere y'abandi kubera impamvu z'umutekano. Pastor, tuvuye kuvuga nanze twaganiriye. Muzi ukuri Pastor, ndagushimiye. Dutuze makuta. Dutuze.